Hi guys, welcome to my channel, My Diaries of Life, Diary Hidup Mimi. So hari ni 8 bulan 2, 2025. Me, Mama, Papa and Mama's family, we are going for a family day at Ayakuro for 2 days and 1 night. I'm so excited because the SPM was officially over and I felt very good, very free, so stay tuned. Live update. Sekarang ni, orang dekat mall. Orang tak tahu namanya apa. Tapi kita boleh stokin. Because tomorrow we're going to play bowling. Say hi. Hi. I think it was quite good. Sebenarnya korang tengah bazirkan masa. Sebab check in pukul 2:30. So kami pergilah mall yang tak tahu namanya apa ni. A few moments later. Hi guys, live update. So sekarang pukul 2:30 and kita dah sampai kat rumah. So ni depan dia. And that's the pool. So I'm going to do a house tour. So let's go. Ini kawasan depan rumah dia. Tapi kau je tukang kebun biar gini. Kau bersihkan sampah ni, sapu sampah. Hai Papa. Sini kawasan depan dia ada gazebo. Mak kau. This is the pool. Syafiq tengah. Tak tahu buat apa. Dah sampai. And then belah kanan rumah ada tempat duduk. Semua pakai kereta tak tahu apa. Maklum. Tuan rumah dah tengok ni, tuan rumah. Saya living room. Ada living room panjang dia. Hai Mak. Ada cermin. Sini TV. Ini first living room. Lepas tu ni bilik first per orang. Ni bilik second. Quite comfy. Ni second living room, which is I think okay, like macam kosan santai. Ada orang. Lalu sini ada tempat game, ada buku. Bye. Lepas tu ni bilik ketiga, which is my room and my parents. Sekarang tidur sini. And then dia dekat second living room tu dia bertemu dengan dapur. Which is tempat kita orang akan lepak-lepak. Ada meja, that's the pool. Dia tembus, dia panjang. And then kat sini dia real dapur, which is for dinner, actual dinner. It's the iron board, it's the toilet. And then this is the last room, which is this room ada 4 bilik. This one quite besar juga. This is the fridge, this is the toilet, the shower room, the washing machine, and the kitchen. So tu je untuk house tournya, and this is the room that I will stay for 1 night with my parents. Just quite besar juga lah. And then Alhamdulillah the owner bagi kita masuk awal, so 2:30 dah masuk. Kalau tak, kita kena masuk pukul 3. Penat, dah lambat sangat. So yay. Lepas tak apa-apa, we're just gonna rest. And then dalam pukul 4-5 kita akan prepare for BBQ. After that we're going to play a game and then celebrate Mak punya birthday once again. So that's all. Bye guys. Mana? Saya nak mandi tapi kita makan ni. Tak, cakap game dulu. Aku bawa kau itu lah. Mesti perut. Guna apa?
Orang tengah mandi. Sekejap lagi dia mandi pula. So, this is the station. Mama yang kat gigi tengah masak, by the way. Nasi lemak for tonight. Ni tak ada mak, nampak dia. Hi guys, live update. So sekarang ni pukul 5.40. And then semua orang tengah masak. Lelaki tengah buat BBQ. But I'm in the room sebab ada dua benda yang mungkin satukan, which is mungkin edit video untuk malam ni kita nak celebrate balik birthday mak. So kita nak macam buat some of the videos that shows our appreciation. And then second, ada hadiah kat sini, which is hadiah hari suka nikah. Macam hadiah hari suka nikah, hadiah suka nikah untuk malam ni. Kita orang main game after after makan sesuai maghrib jemaah, kita orang ada hadiah. So probably kita ada frame, ada bukan ada birthday ni, sampul je tapi dia ada juga. Oh look at this, kita ni. And then kita ada whiteboard untuk tulis markah. We have some snacks, tabung, hadiah juga. And then snacks, favorite snacks untuk hadiah nikah. So nanti ni akan record untuk main-main. Okay, jangan cakap saya tak tahu masak saya memang bukan part-part tu, saya akan ready untuk benda lain. So I have to edit the video before maghrib and settle testing. So bye guys, just teman saya buat ni. Also we have this hadiah yang Mak Long bagi. Wait apa, cantik gila Mak Long wrap. Like, oh my god, look at this, look at the colourful wrapper. Aduh, this one I love it, it's super. I hope I get this. Okay, and then this also, oh my god, look, normal. All snacks, a lot of snacks. By the way, just also the content ya. Saya tadi dah mandi pool. Saya minta record sebab you know, sebab record budak-budak je mandi pool. Sekian. Oh by the way, look at this beautiful bag. Okay, dalam kamera dia tak nampak sangat, tapi kat luar nampak cantik gila. This is a birthday gift. It's an early birthday gift for me, from my parents. Like, oh my god, the color match the outfit yang Mimi pakai tadi. I love this. Tu je. So, teman Mimi susun macam ni. Bye guys. And then also malam ni kita orang ada buat color-color padan-padan macam ikut color family, you know. Actually this one, Mama tak nak bagi untuk hadiah, Mama nak bagi untuk setiap family, faham tak? Mama ada beli macam bekas, which is bekas yang Mama akan letak snack sini, and then Mama bagi all family. Family semua ada 4, kecuali Mak. Sebab ada balik Mama ada 4 masuk Mama, so it's fine. The film is very pretty. I'm gonna judge tonight, I'm going to handle it, and I hope everything will be fine. Sebab dalam tak suka. Malam ni kali kita orang surprise. It's supposed to be my favorite colour, but takut. But masa tu ada like my auntie dah habis my favorite colour, so we just go to a random stall. I tak tahu kita beli kat mana, kat Submit. Submit tu dah tak ada kedai, ya Allah. Tak ada kedai apa dah. Submit tu macam dah nak pupus. Tapi baju tu jumpa dekat situ, faham tak? Like a t-shirt only. Kita beli kat situ. Wow, menariknya. Terima kasih Submit. Submit kat BP by the way. Sebab kat Muar tak ada size not fit kat situ. Kita kena selalu dispute. Tak ada sana. Kita orang main dalam 4 game. Kita dah pulang. That's all guys. Kita akan jumpa nanti. Terima kasih. Bye. Jadi, solat. Boleh, Pakcik dah nampak. Sini. Sini.